Jesmo on air. Are we on air? Okay. Special report from Croatia, Zagreb. Držite ljudi, dok postoji nada. Sada, ali večeras ide tango. Tango Buenos Aires. Fićo, nema veze, Cinquecento Simta, ovo je sastava ona. Gubimo, dobijemo, kako, penale? Dobijamo. Će biti penale, neće? Jebem ti mater! Jebem mater u pičku i sucu i svemu! Ne, molite, budi mi molite večeras ko što si bio protiv Brazila, što si bio... Lapso, ovdje je s nama večeras gospodin Šime Vrsaljko, ekstra je prekinio godišnji odmor na Tenerifi.